ya mono mwancho bwe sakoda kulira taseni kya Ndizi TV obwansu bwo Gusii no murobera sombe no muroberi bwe Chigosori bunda botambo kore tunanche captain 001 nweta mangana manga korekanira senko yokorende gati yabo no gochaka kwe ligi ya Nyanza Regional League yachaka lero ime ya county ya Kisii ne county ya Nyamira bwase egetigi ya Sameta egosoro yachaka ase county ya Kisii na sebiti ao ime Nyamira county egosoro ya Nyara gochaka konera ntubate ase studio omogenyo botambe Brian Masese yagotebanere the Ian Wright esorongoru wa Gusii na bawote kwano tebira ki Chigosori chako ile wiki ye omwancho montegera limya mono andi so watch studio sirit korea rero oyore buswa ino Masese Brian enkorongere daritanga na nyarire ko bagaiga twarabere gatukunyara kwanira mana ye Chigosori wiki abere so busy ntwabate break from international city to kufuatilia mono but locally the games were on like the AFCON tuito nyara kufuatilia ya nyara kwa kuona ngwana tresage final chitukuria mambia na boigo na mepira ya locally from the KPL neranaga ndrete mbona bari no china rete sati ya Chelsea the Blues ndo manya kusali abona Plymouth ya FA na kira chikora gatanya kusali gendrete chinsavune chiga kole ndo mwancho mo regional league yanya tego chakanto kante na Mr Evans Mageka oyore almost secretary general wekombegia football Kenya Federation orogongoro ruwa Kisii County tutonda sense mo ya kabere ye studio tuingana ya Mageka regional league go chaka enga kibune ya bono igogende gigo tokotera abantu baitu no so chicha region bagenda tukora mazoezi na ndabakora mazoezi mono kyara after myaka ebere etatu chitimchitu chichire region tunyono chise premier league ojo minto ngutira tembina abero somo pira matuka mange na ndemine coach apart from ko leadership usinto bwa talent that's why twagere ke mupira playoff twagenda ali umabei tukanore chance tukatimi ibere chicha ko cha qualify marani na marani main yo kuoki usinto bwa tumupira moso Kisii branch igogende gigo tokotera abantu baitu moso chitim chicha region bagenda tukora mazoezi na ndabakora mazoezi mono kyara after myaka ebere etatu chitim chitu chichire region tunyono chise premier league Oyedeva so kwando gochaka kwa regional league abasi timu awo chiendete kurwanira obanyangongo bwa nyirabu na Brian tobate timu ya Chama Bundu FC konyere division 2 eriyere netekana ne regional league andake gochaka kwa regional league asensemo ya Nyanza baba kiara chiko timu na baba soli kororo gongoro ebinte binge ono bya chakira korekana kuringana na myankeria rata kurumaega mipira ya chakira korokana nga yanyare gutwara gentra ika site gocha mutwa bono aba michezo ya nyare goche menge kunyara bona chigo chakira chiri gichianze kunyara tore bona go build a talent from the ground tare na lirikale twangonyara konyoranga tubwate from county league twanyara to the national league bono banyare koleta chinchera indi tonyara go build each players kuru inse gocha igoro kema Bundi ya very strong team na ni team yanyara go produce players bono koira na se regional league ne chikova competitive very much yeah. Toya na yo mancho morere Chigosori chia National Super League jigendere tilit kolia lero chindenchinyale Chigosori gulit kolia mambia selit kolia lero ndobate egosori gete igendrete isira ko eragati timu ya Shabana FC kanteze Chigosori ne timu ya Muhoroni Youth ine Chigosori entunda ya ikomi ya egosori ya National Super League na Chigosori ne naendera chikobenti ndi mono sana ne timu ya Gusii FC Chigosori away ne timu ya Fortune Sacco yugo ikiravonika itangaine imya NSL abwase omubui bwe Chigosori echibire buna kiranyare kwenda chena nama bagabene ase chitimu sote na kweli ya NSL ese chitimu cheto cha Gusii aiga ndake Chigosori ya Shabana FC Muhoroni Youth na tutware Chigosori ya gati ya Gusii FC na Fortune Sacco timu itangaine nikira tebe chitimu cheto cha Gusii nyarane na pressure ye Chigosori echuchonse chira away muna Shabana ya vere kobengia sana from the previous singing just scoring Shabana the number of goals you concede in a game na kiwa mpira ya very team ya very improvement sana kurasa rongoro itwa Gusii compared na Gusii FC lakini Shabana sama ngojere ya consistency from the matches continuously when it to wins continuously mna boni ga they are a goal behind to Muhoroni Youth yera away na they are kanekere kuchisa away despite ndobwa ati tukerenka mbagwa ati ngonyara toro ko batokore meo Gusii FC nero is not bad, is the middle of the table ngonya kwerwanirere njirere ya mese yende Gusii bono ntubwata at least na ndikunyara toro ko tebanga ndubwate team chikunyara ko deliver
kucheza mchezo Kenya, that is National League. Yeah. Mbya mano mwancho muri na jine Chigosori chigendete ya National Super League ndobe tukobwate na kone kibuna kuruke taseni kia Ndizi TV tote una chira Gusii Chigosori yechibere tokwa tukobwatiri tukolia lero koroi timu ya Gusii FC na Shabana FC una chira Gusii sama merene yuga tie timu au chirete korwanero banyangongo bwa National Super League entunda ya 10 ase season yo mwaka oyo umwancho muri tenda so mutimo komo keigo tokoirana wana twenda sama na African Cup of Nations mbona gendete ko veta infeto isego ikera egechurikia ama mereno ya African Cup of Nations tenda sense mo ya kabri story ritangase limo tokoirana tomanya mange igoro ya AFCON. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii umubugani ukamelpa gukubwaterna ne television ya Ndizi TV nikigukorentera umuyigo murito mono bw'obwariye bw'umugusii kitariki 11 cy'umutenyo kabiri umwaka oyo